Akari bakabururu wandi ne gamba ng'ombe ndibanda mene kumeneria ndakayile chuntu mwe jeruge kama nanjage matongi bakimeneria nonto bakira bakwedra bakiwa ne kwere kuya munda yo mokro myaka nkulukiana bamenetie kinyamunini wa Chibwa sublocation ya Kaireda Charles Njiro na Chibwa Kamwembe Stephen Moto nonto bakwidani ya baile bana kurea kudikira kirero kimwekro akari ibagromba dirikari nende dire yukumero ntubu mbere yapatayo kya wado njarene chiono ntu idakanende ibedirite nende kananda kaiche direte kinyachi temanga imera bira bidirite biemundene yo ntubura kinya bedirite bakelaira atongeria maandamano maakariban terecha kabururu wadia igamba ng'ombe makomeneria ikarikari abamwe ba akari gutunya munda mwekurumwe wa ukurubwa nkurukia mianka igana Chuchojo kwa rietwa Edith Kaura ariuga atwire mundani ojo kuma mwanka wangiriye mwe magana kenda mamirongo mugwanja na enana na ataigwa arina higamba na muntu mwanka wangiriye mwe magana kenda mamirongo kenda na ena arira anto baireba mujumwe kwa marietwa Njerugi Kamana Njage Matogi bamberie kwenda kumutunya munda ojo niyo munda wayo no akwa mudhuru akwa kwire tene endera Kenyatta akwa etheno wa kwire india manji banyamaria konyamaria kabicha nuntu ni mukwanti kwa nteginto akigurwa ni murume back 1978 agurirwe mugundani uyu aciarira mugundani uyu akoreria mugundani uyu ciana ciake iria ikuite athikite mugundani uriko nitukurigwa atiri kakuri mugunda ungi uraciarirwe chuka Oria magoza kugawa munde akariba baba riugarua mwekrojo na temangirito mpempe ndoroko amwe na ndengo ira andete na Njero anda ndengo chinge mundani ojo achoka amwomorera nyomba na atemanga miti akibithagia makara tondo ni mutumia mukuru ni mukawandigwa na thina mwanjira njaga njoni cia guru njanga cia nyagarukire gocha gukore iria bandete mbembe mubia ndoroko ngena kira gendo gionde na thiere kwa Kamwembe police post masa mari ngambisa lakini gotio nto wekarikire maria mebirie nkinyo munthe kama gotwebetera maria mesie kwao assistant chief amwerire atiaragia na muntu ateginto atena akiuma nyomba kwawe ate kamwethere au akariba baba rimeneria munini wa Chibo wa sublocation ya Kaireda Charles Njiro na Chibo wa location ya Kamwembe Stephen Meto baraba kuga ibo bagutetheria baire babago tunyana munda ojo Chibo amberire ntigana na mugondo yu mukoroju kuringana kugali magane gwake ndamwira niyo ntiche untukupura ungekora kuri gwake tontu nani nibanchiarirete na ntaro ndi mwana ninkwenda kindiki nimenda kumutumeromba ndimwire aciariritwa tharakanithi ninkwigwa western na rwana banditi mwanka makaurira nthi jingi ninkurigara kero gateigwite mbarerere ya kabururu ninkumaka muno muciari agikinyererua ngarigwa kao kwa tutethirikari jabuci bwarwa next na ationa mugundu wa mama ogicimburanua ni banditi magweto Manjero agikama na Njage agikama kana ni mau ananti kumamenya wega mama ni yeye imekora mama banditi kende kenjuone banditi mamegonda ende akariba baba riuga batietegeria chochojo atunywa munda bakiora ya thirikari ithungire untu bobombere manto mathuka ati amenye bra mutumia wandi ware akokamata mubire nondo atena kondo gwako thie tutigwitikira ebetiria ria zikarikire mwanka wa 1994 rikarike muthenya wa munthi nonto mamoria Edith Kaura ni mwobense rumande ntuko 29 ati ni kenda mathungire mugundani wake mambiririe kurima na leo tukiaraniria na Chibojo amwe na munini wake na njira ya thimu baugete atibo bataringirwa ripoti ya winyangia boraboro thikite mundani wa Chuchu Edith nkuruki barioria akari baigwe bari na weteri bape bodi ya munda kanya kuthikiria igamba ya munda ojo rirare aringirwa ripoti kire bondi enu bakiuga ati batibatiri kumenerwa nuntu igamba rire tire njarani chiago Nkiripotera Wero TV kuma Ntereche Kabururu gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.